Bia Kamal ka Noor Online TV channel to kon ka breaking news mi be calling a jangwa semehere which ka USA en breaking news abana lada ba queen and konti je ken kala no be ken ka deport ten ba lo uniken gwas me ler ba kula gorno be nyoga yakel Canadian content ka South Sudan Canadian content ka Sudan Canadian content ka Ethiopia ten ba lo jok re uniken e jen gorno be nyoga yakel ne kan witi gol bashir ken bagalat gwasame ka dobo dana gore jen wode kono linka je en le raban lin gwasame queen and yalan kontin ba deport re weka United States agenda en bu kono lin gwasame ne kenyam ne tin ba lo jok wini ken chakala e kume USA gwada memen bana kula focus tin bu kono lat alla ne tin kono la South Sudanese chala do ne kor jendio bakkel ba kalloch re weka South Sudan kane to kane yala do bu lo jok ne ti chop ke kidu de raw ka Sudan ba ka loche ka Sudan chala da kum USA ne ti chop ke kidu ku dang barro widne wel jok kane de ba lo ki Ethiopia kane de konte ka passport ni Ethiopia kane de konte ka passport ni Sudan kane de konte ka passport ni ka South Sudan gwad men bu kon kula ngaj gwaza me chi South Sudan karwada ka chi Sudan karwada ka chi Ethiopia karwada kan widin konen ba lo jok en kume ala kuma Donald Trump en manche kwing gwasa me loide kana jok jenene de shop ke milioni tila jiwini to goal titanin ge Africa tanin ke Europe tanin ke Asia kene di ala to ka tanin ke Africa kene di ala to kene de balo jok te balo uniken ko dobra na chagu ke jen go ken ta dan te ke United States ke je Washington en winimi illegally ke cha ngaje kume kene de to chala no visa ne ken chika expire anyok tandi a waken kene de jenyone ke je dueri ko do bodanen chala ke je kene de chidwer chicken kalat no chicken la do ne de shop ke 1.4 million ba ko lo wini ken rewiki United States do bodan ken la je ken ne de kon tin la ji USA ke koran pa la zu kom ni Donald Trump roje dan chalat chala do wote ram gor ke no bilon woden winemi ke United States ken de kon la je dueri ken de kon tin dong shingan reweden winemi telekum USA tele jangatin na me ngon mi sha yan pin kum dung USA chana na chana ngate wi de balat gwasame te sha tengay kon ke kan wi to jane ken chagal lo jok ni ngwana long gwasame ban Philippines to chop ke kine dang jok wi kur baro wi jen baro wi raw ba ko lo wi di winiken Peru ne chop ke kine wal jok wi kur baro jen bakle bangwan ba ko lo wi dien Poland ne chop ke kine da wi de ku jok wi de jok ba ko lo wi dien Portugal ne chop ko ku dang jok jen bakel Qatar ne wel Romania ne di kine ngwan wi de kur ngwan jen ngwan wi de diech ba ko lo wi dien Russia ba ne di kine jok wi de ku dang diech wi de wal badak ba ko lo wi dien Rwanda te chop ke ku jok jen di ko badak ba ko lo wi dien Samoa ne jendir baro San Marino ne raw so Tommy Principe Ramkel Saudi Arabia ba ne di ku dang jok de jendir baro ba ko lo wi dien Senegal ne di kidir kur bakel wir jen badak ba ngon ba ko lo wi dien Serbia ne di jendiech Serbia and Montenegro ne jen bakal ngwan Seychelles ne ngwan Sierra Leone ne di kidu kurbakel ne kidu kudi jen bakal diok Singapore ne di koru welkel Slovakia ne ti koru jen diogure kel gwada me Somalia ne ti kini Somalia ala ne ti Somalia ne di kinu ngwan udi jen bangwan South Africa ne di kudigo jen baro di bangwan South Korea ne di kur badak jen diogure baro South Sudan ne di koru jen diogure bakel Spain ne di kudiok udi jen bakal ngwan Sri Lanka ne di kina diok udi kurba udi jen bakal diej kina digo jen bakal diej te katsin meni shara Lucia ne di kura udi raw gwad me bana Sudan bana bejekte ke kidur kudang raw kit udi ne waraw bana Sweden bana jega ne te koru jen bakel bana Switzerland bana jega ne jen bakel bana South Sudan bana jega ne koru jen diod bakel ke Ethiopia gane de kidur kurbaro wido wal jok ne di alde gane de badi port ba lo jok kum USA ne me agenda na gode nyoya yekel en ban nyoji umdo dien biata kamal bye bye